Kje ste folk kva dogaja, Dino tle vse dojaja. Včer sem streamal malo na Twitchu in je bilo dober. Po enem letu neigranja Fortnite-a sem se imel kar dober. Kaj se je zgodil prvo igro in drugo igro? Če te zanima, si pa poglej zdaj. Oh my god. Evo mene. Ja. Derem se spet Hadouken Power. Pobiram stvari. Koljem enega človeka nad mano. In upam, da je moj aim dober. Itak mi je pobegnil. Pa sem ga iskal ka budala. Bacam bombe! Ajde! Če bom kaj zadel, gledam tam čukov butast. Pa nič se ni zgodilo. Kaj je to? Top. Ujebote. Ujebote. Bomba! Pa ne moraš ti zavijat gor, dol, nič. Kukar ustrelaš. Ne jebe nikak. Sem pričakoval, da bajto bolj razfuku, pa ni bilo nič. In evo ga moj thermal gun, kukar včasih, ko sem rokal kalud, zmagoval. Itak 100krat ustrelil, 2krat zadev. Ampak dobro. Trudil sem se. Jebem ti. Brez kletic ne gre. 75-tič. Se zadermo. First kill after so many years. Prvi Ljudi moji. kill po tolikih letih. Ajde še en thermal power. Stari moj, jaz mislim, da so to bili sami boti. Tole niti blizu, niti smo Fortnite-u, kar se je včasih dogajalo. Jebem. Dino, lahko brez kletic, prosim? Otroci to gledajo. Jaz spomnim, ko sem jaz začel igrati tale Fortnite. One more! To je bilo toliko težko, da zdaj se mi zdi toliko lahko. Ampak ja, ne vem, če ste opazili, ni builda. Ni buildanja. Druga model, kar vesel skače. Daj zadan ga, Dino, jaz si smotan. Ajoj. Model začel streljati nazaj. In kar on mene zadeva. Frajerom. Hacker! Čita ga on. Daj spiči ga, no. Ubij ga. A vse muda tresejo. Ajde popizdej tole, da pojačaš, pa da se prepraviš nazaj, ampak itak je spizdo, ga ni bilo. Pa smo laufali naprej. Ba je, oziroma, lahko skačeš. In laufaš te, pač v novem delu. Gledaj, to so boti stari, to kar stoji tam brez veze. Ampak Hadouken, motherfucker, you dead! Paše, ko ubiješ tudi bota. A veš, tukaj se nabiram energije, spet čagam ga noter. Itak šopam folk iz... Bogu iza nogu dalač in upam, da ga bom bova, ne? You wish. You wish. Ali ti vsakeč, kad ga zadandaš 28, mu gre dol. Kdaj bo umrl človek? Dokler me ni opazil, je še šlo. Kad se če streljati nazaj, pa je bila druga pesma. Lej, kaj je? Daj, Dino, cik-cak, levo desno. Cik-cak, levo desno. Džaba, Dino je not v fokusu, da ga ubovi gotovo, ampak ga ne more. Ajde, reload. Lej. Šopaj, 28, 56, pa tu je cel shield dol že, a ni? On bi mogo umret. Ujoj, snajper. Evo ga. Stari moj, sem včasih te snajperi so bili, da so to bil takoj. Tokrat te niso. Oziroma niso. Ajde, ubij ga no. 75 krat gre po 28 damage-a. Skači. Prav spomnil sem se na une čase, ko sem včasih igral kaj zmešan. In prav fajn je zdaj Fortnite, ko ni buildanja. Got the bitch. Got the bitch. To pomeni, dobil sem... Zdaj sem tukaj dva obok, ker sem se tam neki božala. Got two of them. In pot sem jaz laufal tja, da poberem un loot. Plavat ne znam, tako da sem mogel preskočati. Naberem jaz tukaj ta loot, pogledam se, ima svačega dobro, da se jaz malo buildam in mora prijet od gor in me streljati. Jaz sem samo zavesel, to se spomnite, to je prva igra, prva igra po enem letu. In jaz kot ne, da bi jaz razmišljal, pa da bi jaz vzel čas, pa ne, jaz sem živčen, meni srce dela bum. Ajde, gremo hitro, vidiš, z leve strani mi prihaja ta dim, magla, karkoli zon. On pritiska na mene, ma briga mene. Namest, da se jaz ustavim, preštudiram počas, majesko, you live only once, YOLO, gremo. Jaz sem navajen, da jaz to bijem shotgunom, to hitro. Ma kak jaz bolj streljam? Uno zmanjka metkov, moraš reloadat. Pa kje mi zdaj reloadanje? Skačem ka budala in model matrlesko zame itak me ubije. Pičku, materno, so close. In jaz itak ne morem, da neko honem. Joj! Ampak sem bil živčan, veš koliko? Bilo bi fajn, da bi zmagal prvo. No drugo igro je uleto en model, en Benny. Let's go down. Sem rekel, aj igramo skupaj, ajde. Itak se derem, upravljamo svoje tiste efekte. Prostanemo gor na ta Zeppelin, Hindenburg. In tukaj te vojački malo pošopamo, malo da se ogrejemo. I don't know what to do. Benny malo prije pomagaš, on malo pošopa, malo se ogrejemo. Skupaj zaigravamo igro. I pol jaz ko ajdemo šopati gor dol in šopam jaz folk. A rabo bi zdaj un termal nema.
Ja svijem neki poka, znači mi jasan. Kva to tok poka? Kva to tok? Lomi! Kad jaz ugotovim, kva se uspada daje, ljudi imajo dejansko kva? Tank! Pa zdaj! Gledaj ga! Bacam jaz bombe, 1, 2, 3. Pričakuješ, da je v tank šel v K, a ni nič. Nič mu ni. Aj bom jaz odgovor malo snajpu. Itak, najlažje. Budalo. Nič mi jasen. Budalo. Nič mi jasen, stari, kdo ih šopa. Angel from the sky. Šopi, ubi. Ubi, pucaj! Džaba ti skačeš, nisi ti zeko. Ne, koliko sam ih spok pobol, nije pojma. Samo jedne 5 komada tukaj gor. Hadouken! Hadouken! Najjači Hadouken. Ko biješ koga. I gremo dol zdele. Tukaj malo pobrat robe, vamo tamo. Itak malo nabrat se energije pa to. Evo. I zdaj jaz pa on, ta Benny se hočeva pogovarjati, a ne dela ta chat pa to. Hello, I can hear Evo ga, you, prvič ga can slišim. hear Can me. you hear me? Yes, very much good. Hey, what is this? Okay. What is this? Come over here. Majkim ko en What Rus. is what? Okay, I can Spet see jaz him. Thermal najdem, udri! Po sirotinji nije ti brat. Itak nima za burek, sploh ne He's vem model, dead. kvaka je doletelo. To Ok, so to boti, su majke mi botovi. bili. Ampak dobro, fajn je tudi bote puca. Gotovi. Okay, good one. Vidiš, on je prav good one. Prav Ben je rekel, da sem jaz dobar. Spet te model, jaz spet šopam. Zi kako da završim. Na koncu These mi are raka. bots, man. Rata. Oh, there's a player. Še en player. To so boti, stari Bot, majke, man. to ne more biti He's in the normalno. car. Ali so pa ljudje toliko slabi, ker ni bildanja, What the fuck? da ne znajo se fajtat brez bildanja. Ker jaz sem itak profesionalc brez bildanja. To je modela. Joj. Baci bombu! Yo. Ali nema bombe. Model kar z avtom, kao hotel je gor, optimist. Joj, ne ve on, da sem jaz stalker. Da jaz stalkam. Pa smo Jebi lafali, ga, model what skoč did you dol do? in I itak jumped umre. down. Edino da saver prije dol da greš. Slide. Ajde da te malo healam. Diži se! Mi gremo naprej in tam gor vijem spet in spet jaz porabim milijardo metkov. Itak nobenega ne ubijem. Pa daj za dan dino, no. Strela še Benny, roka, ubija, kolje, razvaljiva, buši. Ajmo, run. I pa smo šli tja da vidimo če je kdo tama, ne? Viš rekla je run, Dino, run. A ga boš ubol, ali ne? 58. Gledaj ti to, stari. Džaba, jaz pucam, sam trošim municijo. Ajmo. Za mano, za hrbtom frajeri se najde, oni men backstabat. Svi ti to. Ma kaki Dino s thermal gunom? Sam roka. Rat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 . Shuriken. Shuriken! There's I- tank. Uletio mi mesto i tam tank. Kar fura tank, človek bože. Oddajeva Fortnite-u tank. Dajte mi povedati v spodu komentar, oddajo Fortnite-u tank, človek bože. Kam je to vse šlo? Po moje brabo milijon metkov, da bi spičil. Jaz kontam najt ga bom stopom itak za mano prijeden. Mora mi vedno pokvarati veselje, ampak Dino kaznuje. 58. Tega spiči v glavetino! Okay, I got one. Guys. Moram se nazaj proti mestu. Itak treba rešati zadevo. How's your aim so good? Ti znaš kaj vam rekel? Are you see when I attack him? Oh. Koliko imam jaz dober aim? Seveda, če sem najjači. V Fortnite-u. Gledaj ti to, stari, laser-proofed aim. Ti uviš. Ok, pa smo te spičili Evo ga. in smo šli naprej in te s tankom so bežali. Jaz pa ne boste mi pobegla, videli boste smo mnoga kadino uleti tja s thermal pušketino. Benny toče z leve, jaz tukaj gor. Strelam jaz na njih vas, kako bi rekel, samozavesten. Joj, nisem vedel, da bo tank spičil proti meni. Kaj je začel streljati. Ježi, Dino, umrl boš. Jaz si tako uporabim. Cik-cak, levo, desno. Ne moram me dati človek, bož, jaz sem hitr, kaj Superman. Gled to. Probi, hajde probi. Ajoj, izpiči on mene direkt v guzico. Jaz se odločen, grem naprej laufat. Benny se tam tovče, potovče. In vzame on tank. What the fuck, gled kjera grafika, kaj je to z mojim Fortnite-om? Kaj je to motor I lesa? don't see them. Inače jaz vidim tam folk i rokaj. In Where are they? ostalo boste videli. Here. Sploh vedel nismo, da smo v finalu. Gledajte to, ma ni šans, da on dobesedno preživi tole. Ni šans! Come and get some! Gotovo je mrtvisto! Let's go. Mi smo zmagali. Vi. In evo ga. Let's go! Oh yeah! Let's go. Let's go!
We won the game!